On the line, I Alex Tete. Or you convener the Mass Citizen I Ghana. Sounds you a member of Kennedy Agyapong campaign. Of our last match, yes, sir. Pajotimenka. Metonka. Hey, that's one power. Can say for yeah. Okay. But dear. Yamia do mira. Yamias. Kwame. Yes, sir, boss. Now, what's over there? Oh, and this Odi. Many people can say, and you could have to be more. But oh, they're the over to Yabuame. Ah, citizen Ipa. I'm sure. And I baby, I will feel to see a sick of foam. Oh, who come you between a boy I want to do? Ah, sanity. Between a boy I want to do. Sanity. Na I am one some na Mampenia be de chire kan say yem first can air flag bearing. Na yem wa. Shit. Sir. And you tell me the meet me I can plain say or the young there will be a movie ding. And the NCA 2 be so you see a movie ding but you know. I can say it because say you see a good be any mirror. One month for this and I'm in here piece of your phone. Okay. Any baby you are Kwame despite your be a semi and go for a boy in Juma, Okruma, and a food masha father, Ayana, Mochiana. Almost say, she say you are compare, obidio mampenina, so who easily go club now. Almost send you or call home, Omunina, and go for a kita resources, Omu Wusika Ukrumano, Omuchia tax, Omukranium, Omuyinjuma, Omunim Sini Chanko Foka. Or appointed those people no as a ministers no know how to manage because amount for the how a course uncle for no Masanya say amount for pen or the BS of Kujino Bisu, the Kwame Rehu Kruma, and when the Biamasa Mameka or Yahu Kruma, amount for Diao. Now Kwame, Ocean Seni Ekoswa, into Ocean will be Ocean Bolaso, estimated $1 million, 300,000 euros, a good day ma. What about Kinufriata? What about Semira? Semira de Mayama or not the so Nabrewa? Because Mammy Oshe and to my good year near the Awatu to Gua. Now, Semira every day be a sin changing one. Mekana say a dime you know, Semira Wapaki Gumenko. So I say, and yes, idea Ghana phone for to me, Emma special prosecutor. Now, one search all appointees, Nina. Yanko search woman demo. How say? Yako IMF Kwame yako IMF enya bosome miensa na ye omani hie sika na wodi sika wo yato demo me kan na se sika ba wo mia epie gu ho no Kwame untimi boso na wodi wani ehu ala se wodi wani ehu Kwame na me mfa me ni ho nye na ni wo hwe bola so mpo die na me de mani ho na me mfa me ni ho nya Kwame nkofo akoda buffer stock 3 days omusika omafiri ni amadi akoma Kwame, me family who ya ba me 2 million, or 3 million, or 4 million, or 1,000. Then be na me family. Kwame says can if ya think be said Nigeria for any 34 ni buka around for this kind of brain. So Kwame, me daji and we and we at but wa ba di bank say anya no kre. Oh, na Kwame wan ka be kana ma mimpo enya na wo defend say ni nua bia na oyeshumika wo edumu ho a oyeshumika obi enim ne se omo frɛ no Kwame na ntwi asedan oyeshumika a ono omdi ni kodi hene kakra bi en ono na ye bon na me pa cho otu fo kra ni ma me hu hi otu me na so se onya $1 million otu fo ma me ye bon nsa wono kro nya sa sika no Kwame na Yesu na ewu bra me nya so se nke bon sa wan kumbe nya sa Kwame Debbie, mo na mo ye media, mo nye didi na mo kan hunu se abrewa 70 years timidi $1 million cash o enye sese mi hu se ne mi sapo na nso no Kwame esese omoma yitumi omoma yitumi nanka e special prosecutor or ye search all appointees enunti na me ka se ye ko ball na se yitimi fa football no yitimi ma coach ni tumi efa play ko Germany ko steady Ghana for ho ebobo ehunu say player wey you good
no wasesa omo de omo ba no be ka kire omo ani ne yi omo kire se we ni we obobo ye good dia ene omo e gina ni nyina obi amfa ni ministers ne metere Ghana fo ansa na ye nto abanwie no ma ya ponti om na akọ ponti kromfo a na wo ye ne den Kwame ye nye ne sa so what you say we crowd you need you so omo nko search special prosecutor nko search takra the western regional minister $17 million Ghana city and the driver for Ghana ono crowd you we reaching will be because ono there $100,000 Alex mine yeah Alex wada ma twesen yesan say waba edi nchiremu aba ma yaka no news mu ane ade ma say okay na Kennedy sika nso no so me da atwan $100,000 Monso ama fa frequency na mata akoto amubi tie no me da atwan oh say o mara meka se sika na oni ni nua ne koje ye no enye ne kore eno de o ka ambetwan san nti ye nkoye ni o da twini na san Kwame unim what you san ni wo mu ne se what you san o Kwame ma twan san waka ma me de wanu ase ekuru ya ye chichiri se what you say eno sana Kwame mu ya na ha ye nso se wo hu se BBC or can you so be there catch you be so on chance because me American minim say ye nkore but I say ya no mo de ayam hihye bi ye du ko ja ade na wo wa ye no wo akofo man na de wo see enti Kwame ti see de nyame ya adon ye to aba omukọ balok to ye no Kwame ni wo mni say ye bodin a na wakono akoyi bodin a ye du ye wura kan so oye number 8 ye boni din wo koyi ni nu wayi 8 ni so na breaki protocol no it na ye born in so nkuri no koyi no yi number 1 nti osro de nsato so nti Kwame ye se Ghana fo ye se kuma eskafo ne hawe ye wo me ho an se ni aban ne de ye o ya no mo mabonten o mo nkasa sanka ye na nkeskafo akese ne babonten se no mi tia tax se mi yese mi wo kesi se nti mu di o man ne wu a nkom be careful Kwame minu mi no hwan na sorry oba ye fie kwa no enkofo salai no makweskafo ne wo omo bre nti Kwame baby edu no papa na take na Osei boat o utumirikai say ye man track 1 no o van track 1 jina so Kwame wo betimi esan ne ho emirika bi ne yemu ye nya ye India that track 10 kwa nke emirika ba bi sam oni nya 1 wo be dan to ye won say track 1 ye de mawa careful mo no bi betimi esan ho the wunyane ane ye nso de ye emirika ye de no ye che Osei boat do be de no wetimi abisan ho ye be kwa ma kire say obi nya bi nko Kwame ye be bunko say ye be bunko fu enim amanfo aso ma echi oguruma o Kwame amanfo aso ma echi na ade no bibi say papa ni o enu papa tu ne to one na yere ne mba omo ko home kakra on the 5th ye best party oko Dubai akompre koko Dubai yeah we dey wan kwa America kura wo so ko jojo no wa bre Kwame adwuma na edin o na wo be ti wa northern region no ye two northern region no ntiaka ifi wa ba ya na okui aka wonu a okopeki we na oko friends say aka 3 northern region on the 5th August na Kwame ya santi esi ni akowie 3 na aka no Kwame yo how na mu we ya mo so ya no pa mu ye we ya na nka advert no mabọ kakra fra mu omu nyina na egina mu de mu mbo obi aka sama nka da bi advert ne de nse be ya hu advert de eska o and se bi wa na mo so ma ya bo man ne kakra ni ye hwem kofu ya ebe we ni kasa ni na mo so ne so na o manfo ne hu se wasema a wo kan eto Ghana fo trim and then nyame ni nukura ni ye ntumi mo age eskabansa ba kwa mi bi san say Kennedy Akompre ko Japan eda number 1 on the ballot paper yeah super delegate conference ko na wiye na we dem anu sisimi na so se kobase wan ko da number 1 after the super delegate conference what would it mean for the campaign and on wankasa going into November? Kwame ya yedi nechi nyina na yakaste ya dwen say yemfa ne say sene omo ye no yedi 98% me analysis am ye no yedi 98% yemfa ma yura Dr. Bawumud Bawumia na yemfa 2% na aka yenche ma nipa 9 nyina wo ye den obi benya first
Obi benya second. But we enter in the first, no in the second, no in the third, no in the fourth, no in the fifth. No. Now ye better 4, ye better 5, baby ye better be a UK, and only ye be juma. I mean, ni pay dickness, you know. Ye juma. Ye rescue. Ye juma, ye dia come munsun ye juma because no, why ye juma bois and mebunu ni Ghana for. Inti nyefe ni ebe mana tete se papa ye jadi bia bonso ube hu o ye ne kampa ubi free baby no bia de boa inti de ye ton safre Ghana for na emre tintin Kennedy o me ye president we di aboa Ghana for sa no this is on so time ti dey na youth no ye nso ye be ya ma no inti ye de Kwame ye ha ye hu bibiri ye say ye di 98% amount ba wo mia MPs ne to mano ministers to be ade omo to mano DC to be omo to mano chairman to be omo to mano ne beka 2% no yen chairman nipa 9 na Kwame yen hwa ade enti me ha ho yen ye ni woman answer 5 ne so de yom baby e be de bia onya second onya senyo agro ne form baby obenya bia no Kwame ye be ye adwuma ma omo yen be hwehwe omo adwuma ne form ebi benya heart attack okuma I'm telling you because near be ukuma no embebu no bia pese oye bibua o dentia wo busa ho se dentia ade ye bai hwese ne Ghana nyina obi ani agi na yen nyame ya adom na ya appointing se number 8 ko you de no ko na number 8 etimi akoyi wana na wo be ka se yen ye be home what has for say until the bones are rotten ye be ye dwom ntimi ye adwuma ye be no wa hwe kwan ye fa so ye campaign no yen ye de ye no ye omo hu ya ne se ye wie sisi aka northern region tell bi pe any baby kakra bi ni ewie e fe na omo hu enye bete one person Kwame something no ye ba ko pe enso no ni kita o man ni nyina Kwame Jafta no ye nipa ba ko pe but only hono no man na to form no kwa na fitanro eba from the Canadian Japan camp and the nyame doba a obeji wiase nyina akra no ye ba ko pe. Thank you. To save the whole world, no? Yeah. Nanya mi hiya nipa ba kope. Sir. Na yeah. Ebi mu se munsusu ma eja attention nko super delegate conference ne say eno ne de enkawe 10 na mu kosem yi 5 pe. Ade ne de November 4. Na mani afotire mu hu. Yeah. It on say ebi mu wo ha on say August 26 na mu ko yi sa we no. Ni tiene say ebi mu wo ha enya ade a omo anim se omo wini be wuntimi nka njo omo so say omo film enti se nka unity ni wo de a enka senka ebi mu wo ha omo drope na nka 5 omo abetai obi achi we akota obi achi we na ka 5 because onia wa wunim say baby a wo kono okusiska ebi mu omo nko campaign ni kura omo nkuhia delegate ni kura enso omo wum na obedan akoka say obi mfrim enti ye ko the Bible say yentu ni nyina yema ni nyina momunyin na obi yi ne de enti ye de ni nyina enyin tan ni nyina enyin obi an kofo ye adwuma obi a ye good ye felice obi a ye Ghana ni obi a ye party ba but ni ne ha dwene say ni omo de beto abonten no ebi say oh Kennedy mo sign mo nye say na enu nyina no na wa sign that because e ya de a e kan party constitution no ye ka say yenko regions na onipa bia no omo regional candidate no obia sign the pattern sign ma omo no na yemra ewum dada na se wo ye ne yetina Bible se wo ye ne ya anka wani mante de ye ne ayam hihie ewum se wo fin se ne wo ye nyina ye genuine ayam hihie ne se yenko because ono no so na ma wontwane ni wenachi ohurija mo de muntimi ohurija wo because asawa hyewoto eje ya wo kan wa sami no ozei eje ya wo kan wa sami na aspirant baako ma ye tise out of the 10 no ono na NDC amanyoko no candidate former president John Dramani Mahama obetumi atam na bo we say we defeat ni mienu na defeat mienu no oka ne boss ho no mu defeat no and then speaking with say Obama was this our candidate ni ye mampeni abedi ekire ba o miensan say 2020 election na NPP call you know it was Mahama against Baumia and it was ka odika and ya bana sade a and ya say 9 na aka no money former president John Dramani Mahama insi akanda
ɔne ne nne si aka da nti ɛbɛyɛ simple ama ne sɛ ɔno mom ɛne ne bɛfee so na watam na bɔ hɔ oh Kwame na sɛ wonim sɛ woyɛ nimdefo Kwame wonim sɛ mu station no e mood nti asɛm bi wɔ hɔ a question bi wɔ hɔ a woka ofu edian kyerɛ ne bɛgyegyew ɔhun sɛ ɛyi bawomia ne din ma ballot paper so da sɛ ne na yɛ region ma America ne din ma so da wodi obi akyi a ka akɔhwɛ ase a sɛ wo ka obi ka na akɔhwɛ ase a yɛnkyi meet yɛkyi driver nti ne esi bi ɔno amembo no ne ɔbɛbo abia no enye ne dia o ene waye we ene waye dekita ene waye we ne nyina enye ne dia ono na apɛ ne ho asɛm na wɔgyegye bɔ ne bo eye nanado government ye ni Bawumia government Ghana for to abama nanado Bawumia di ma ballot efe na wodi ne din ba ballot box so be onya ya head efe na obenyi won ze ye to aba last time ba kwa ye to ye wie na ala na akoma ala nkoda hospital we so sa na be ye no obenya ha ataka nyame anya na doma baby omo jeje ne so no politics baby omo jeje ne so di ni du no onja ni di ma ballot box dia da be na so aba ma ba Bawumia ukruma da ono ayento ne so abada we feel say you an appointment in Kwan no de bia nkofo man appointment ko isi wo Bank of Ghana ko isi wo kru we so e fe na o ye beto ne so aba first time I ye beto so aba ni obi a ya to ne so aba 24 years 4 years 6 and now do ho be ye comparison masa na da be na o se ala nya akoma yare akoda hospital oh na wonim o ye to aba ba ko no oni we de na we de we never I news amount onim ya fa ne nkofo ni bi na buta ho oh nani ese ne wuni information e kroma de bibi message kroma bibia da bontin why na tell say kroma secret go ha amanfo ne nkasa ntia nkofo ebe kasa na omunim de ne ye no makonya ne nya ne ye kasa kofo enim kasa na ombe kasa no masada na omaye din omon kasa because the digenti and ne digana am bibi for bre nke twuma omaye wo man we mu no kamanfo betimi defend o mu solid kofo betimi defend because amai ni bi wo kra menu ukasa sisi omoda so wia omobre because of nyoma e course wia se nyina no aman ni bi ho a Kwame enye easy ma wo but we no omabo mo homoden enso moden bo ana na ado abo no enam edidigenti no kofu ebitimi defend party na kana na ado afab no oh obi aka na no atum enji jai na yenko yenim yenfa question foforo nko Kennedy na me ka tron say Nyoma Ghana for compile Nyama Papa na yesa no mu ne nkofo agina busa say why not send the workers clear 500 pe enti no wabo ni power as you no answer wa ba say because who kwan say wa for forms who kwan be wonye qualified to be a president wonye qualified ya wa fa ade ni bia wo kwan say ko for forms be omu nyina no one be no ye qualified to be a president we qualified see Ghana for emi ate first na no mutum futugu nkofo ni no ni ho sa biem sisi internet ni ade gadgets na ye use no ama ye hunu se unya akwanya ba ba mu besom ye no de na wo ye boa nkofo bi emobrophone amafo edia wrewo kuri amafo bre de na wo yitime de boa ye wo dia ne se wo cross bridge ni wi a na wasa de wo nan kura wodua na eda so na kutom wo dia se ye nya ne sa ikuri no ye nya ne sa amanfo ni abre Alex Kwame maye no waso adaje no obra no pay Osei maye no waso adaje no obra no pay nyamisha ono aboko Dubai di oba ni ato ankomo so me pacho ma ene se de obi kan mu sabbatical leave o eni ziri simu kwa ziri ene mo net social media no so ziri ene mo na ebo gig ne sa oba ni asante aso esro na te se yakoto aso na ye wie di ama Ghana for Kwame maya de mo platform yi se ne mo si de bo Ghana ho ban no Ghana for te mo nka mo na mo ma Ghana te Ghana nka mo ya de too much na Ghana bero wodo mo na wo papa nso de wo yewura bero wodo no kire se yewura no woni omo na e ba be ye adwuma omo nyina no mo chia tax akese wo man mu ti omo ni mo ho me no mi no de akwa yesum yewura ya da se no pay